akariba nkobo ni bachumirite na muthuro jo munene nontu bwa kuthuka gwa kioro kiria kiri kinine gicaba akiaria kanana umwe wa atongeria ba itura ri augite uturo bwa karibu rugwatine bunene kumania na ruko ruria rujurite kiorone ki kuna ri antu nio michemanio ya ngavana na mithako igiteka kioro gikinene muno gwategera nyuma ya kwaja kioro gia public kioro kira kibati gutumirwa ni akariba nkobo especially bara beja gucetha kieni giki stadium yetu ira nene ndene immense south naja ki sub county nkwene mitungu na ndiki into gagi gundigaria nkuruki kieni na kino kyo ngavana Kawira Mwangasa arathithirite mucemania mweri muthiru kieni giki buka gitegera ibukona gwatibura twina bundene aja tonto nandi thaira bukona na skuru mirimo ekumire koragana thaiti kioro gikiora kinya muntu atiomba kwana gukurukiria kuguru ugatega ruji ruri kanana na athombete sub county admin wa Mwenda na MCA muna atongeria bangi ba South Imenti ni untu bokobo gutatira kagita karia bakoba batana ariuga nikiriga kuona atongeria baketha kithuno kia thina cia kariba South Imenti onde babaterie kumenyithia ngavana mathina jao sub county wetu admin wetu etwa Mwenda na ndikwa bwana Mwenda ntuija kuona ya ngavana mantu jara tukurukira nkobo au ni yiti tuthurite MCA kuma tuthura na kuma gasiracia mwaka na tutete MCA wetu atwitika tutura twitite Kawira Mwangasa na aja atijo twitika tumwira thina iri gutugwete especially akariba tu baba taita baba ciurigiri kieni giki thaiti na nditurona bareta bagathithia micemania bageta ngavana na arara mine nkobo center lakini batikwenda gutonya na ndene bonania kiragi ututhiria kuona ino tutongeria twina bubu bwega tutino tongeria burabu kutegera mwananchi wa kawaida kwa tuika antu bageta kioro gikario kinya antu batikona gukinyirikia tuma mirimo ingite nkobo nonto ibu bunene monone ni ugwati bunene ndene community yetu rira ngavana wetu athio ya flagship ya maendeleo ja nkobo ja kuthithia barabara itwanere bario kwari na nominated MCA ora thuri na aja jaweken ikwari na MCA ora othuri na aja makasi ikwari na atongeria bonthe bandagweta bonthe ba wonda ni min town and min lakini ri bochumba kweja buthithia kwisigia kithuno na nyunjure kwikaya ngavana nara kagitenio kauna arengete mugwikiri ngavana wa Meru Kawira Mwangasa akimuria atigire kuri na weti na mbere bukuono maturene amu akarine babakamwikira ratirine ithurano biejete akiuga kuomba achoreba mama bagoka nawe na achokete akaringa mutwe ombori atongeria baria bathuri South Imenti kwa watu kwenda kuria ngavana atiri ugoruga speed ni 400 tukwera nginda kwirira atiri 400 ni taina right direction thaijo tembera 400 kioro antu batina agwitethia bareta bageta na ome i 400 ikyo ndira kwirira 400 ni tige gwita opposite direction reta maendeleo na aja tujone itu tugakomakira tukwira 400 yathia ni njaga na ngavana ugo utitite bwega na antu baba wikite mbere kubati ukwira uma bekwira ya bagakugwithia atongeria betu baba thuritwa na batikwenda ututegera watu twakinya mwatuge atiri ritho tera kwajwa na arwa wajwa rojo no tutenda gutegera mantu yagikarika ojo kioro tutina gwita ugategera kiani kine ona ndi antu bayito semania jwa community na ndi bobo mantu jaje no gwati bobo nene nethra tiu kioro giki no twitikirwe tu community tugakibuthondeka na tugatuika tukariagia mbeca twitwe sika ukaria kioro kikenda ngiripotera metha ya Meru TV ni ukambita Mondo Mwiti.